Fatalo fatu le nei foia so fau mai Samoa ai o le tautua lau Samoa Entertainment TV le malu fa fonga mai ni sila au se talia mo fela bala lo langi o le ema o mai e tatu fa salama ia lo maya o le tautua le nei fai pea lau Samoa Entertainment TV. Wasitia inele taul swau mol masino apeli lalu o lo lima. Sa no al minister o le penisini o si ile iva te simalaiva sene ile lita mai le lua tala iva ile tolu tala o iva lita o le kiso o si ile fitu te simalelima sene ile lita mai le tolu tala sful sene ile tolu tala sful fitu ile lita ai o le kalsini le o si ile se fulu tasi sene ile lita mai le lua tala fitu sfulu ile lua tala valutasi o le tau mo le masino apelila sa fuafua mo le masino Februari i lalo o le MOP o lo whaafsenga ina i tau o suau. O lo tuma upea le wheme me ia i o le tau mo suau le wha maina ma suau wha ma. Sa amata mai lava o na si itia mai le masino o ke topa lua o lua wha aipitai na tangia le wha aititia i le masino Februari e a fua mai fetu na inga o whainga wha avae mo wha tau inga al malo Amerika e ono a fia i tamau ai ngolo langi tu sai ma le si itia i tau whaaloto i fale o Februari sa si itia tau mo fela ua inga le sfultolu pasene mai o toi wha amalo si ai le tala Amerika i le tala Samoa i le 2%. O le tau whau suau u i pamu penisini mo apelila e o atu le stolu se fulu. O le penisini e tolu tala ma le iwa sene lita o le kiso tolu tala sulfitu le lita ma le kalasini e lua tala valutasi sene le lita. O ye ni Samoa la sanga wha mamalu o polo inga o whalawalawe tupu wha fua sei ona o le eletisi. Masau no wha apitoa i le whiungal pāle mia fia mena o mimta a wha nafi. Tolu tasi o mati i le whelo inga ma lau wha salau le potsfono le tate. Mai amata mai ai lea la sanga i le po na po, i le tai o le sefululua le vaveao e o atu le salua iwa o le masina le nei o Februari. Sau no al pāle mia e tolu sefulua so le polo inga e langolango i ngā luenga toi whale lei o le elitise i Samoa. Ma e aveai le nei a vanoa o te tuina tuai se whaamatalanga. I le tūlanga o lo te oto ai nei a tātou ngā luenga. O le asolima o aperila o le tausanga nei, o le afuafua e taunu mai ai ni afi te tele mai fafo, ua lisi na mai mo le toe whaalelei o le au nanga mo le motu i upolu, a o tali ai le taunu mai o afi tū mau, i le masina o au kuso o le tausanga lava le nei. Ua mai a o na whatawina, tō tonga mo o mia, mo le whaalelei o afi te tele i fianga, ma o lo o talia le taunu mai, mo le toe whaalelei a ato ai, o au nanga tau elitise. O le lona tolu, o le whaamautuina i se taimi vave, le whaatinonga o poloketi mo marusianga whaafawina po renewable energy. E tali atuai i le si ipea o manaonga tau elitise. O le nei polo inga, o le a whaamalu mo le tolus fuluaso, ma o le a langolango ina ai tau mawhainga uma a le tātou malo, e le ngata mo le toe whaaleleia o le au nanga tau elitise mo le atunu atoe. Ai whaapea le whaatinoina o ngā luenga e tali atuai i a afianga, ona o le whaale tonu o au nanga tau elitise. Sau noa le whiungal pāle mia o whai whai unga tali fwoi tau o tuai i le tūlanga maa le alele o iei nei le tau whaasosua ino le elitise, whaapea a whianga i le tunu o e au whiai. Mua wa a whianga i tangata lau tele mel saunga le mua whale ma mea tō tino tau elitise o whaaleanga. Lua o a whianga tau soifua malolo ino tangata lau tele mai le whaatama i ino o loa tau mafa tu aisa ele ngata i whale o loa ma whale si i atoa. Lona tolu, o a whianga i pisinisi mati na e lo wha moe ai, le tamao a inga o tangata lau tele, ma le lona wha. Le ono o atu i le 10% o le tamao a inga o le tunuu, i to tono le tausanga lua o lua lima wa a fia ona o le tūlanga wha le tonu o le wila. Peona iai wha le tonu i a fi tele, i te whale a fi fianga wa a fia ilwa inga tele o le motu upolu, wha le tonu i waia malo lo sia lo ilalo ele o lo wha so ai le tise, motu sia o laina ma le whaaleanga ina o pomoli le malolosi
o savili lea na tula i mai lea soiva o mati o le tausanga nei, ma le se tia o le mawalunga o manaunga tau eltise i tono le tunu. Wati li wha o popo ai eltise mo mia, pe a wha atu sa atu eltise maua, ai mai se lava i taimi o lo mawalunga ai le manaunga tau eltise. Tala toi tuli loa, ele Italia ele le stala o tanga luenga o whaamsinonga le talo sanga leo leo e tau fia le sunga tala le paunga. Ina ua molia e leo leo le lafo upu tau whaamatau. Sauno le fionga le komsina mtanga luenga leo leo au apa au longo i tino Filippo. Sao lato talo sanga e tau fia tala le ai ele itupu. Ai o tala paunga nga molia leo leo le sfali. I threatening words o mala o le kangi whaasanga o mai le sivu kamali o le pu ang whau waku le sore o ala nga molia le sfali le ko tala le ko whaakani la sore o kamsina. Ese agua le tau fia ai uno le tau whaasanga nga tala le pau. Ia sa makalsanga ko kurang nga e pe ang kausila fia kure lava le restalo o kamsina. Ia sa makalsanga i kaufia. Pela lau whanu koe ni. O le kaimingi o e o le fuangari o lala i le koteni. Mo le au penga le silingi ai le tau. Ia, whakolo le kuranga le whaasolo i nusa nga leo leo ngari mawara atu. O le vaya so taluain tātou lua i li poti ai whaasea a se matai mai sa vai. Ma stansi fo o tina sa la moli mawina tulanga tau whaamata umali potia i leo leo. O nā whaasea e au fia i le whaapao le la au malosi peitai. E o mai i le asonga fua, tolu aso mulmuliane talu na molia paunga, ele i maua lava i leo leo le la au malosi e pe o na sauno au apau. Peitai u wha mawina whaasea e ala i molianga, ma wha awa wai o na tatala i tua sauno al komsina i tusi tala, o lo nofo i lava i le ainga lea na li potiane i leo leo le wha le tonu o tā ua i lunga. Wa matai nei le mtanga luengo leo leo ona sia kia le lisi o la au malosi e le i whaafowina le stala mo le ao mai i tutonu. O la au malosi whaasoli tu la fono e whaafo iane i le ofiso leo leo ma la au malosi e umia whaasoli tu la fono e maua leo leo e whaatama ia e pei ona masani ai. Lau Samoa Entertainment TV malana tautua mai Samoa le nei fo iaso whaapopunga le aso atai au. Mantua le Wendy's Design mo so la e pe au mai Samoa.